Colomalis Chavilesil Liqaqua Jesucristo, Baon San Lucas. Sa eplicutana anki elhu shakrap la César Augusto, naqchishuneb likuankep sa ruchoch, teshkechitz ibak lishkawaeb. Anjak lishbenz ibank awa sa litenamit nakikwang naksirino choka holominel re Siria. Chishunleb koeb chishkebaleb rib ibak, aksa ishtenamit lihunhun. Kierka kuila José Aran Galilea sa litenamit Nazaret. Ut kitaqe Judea sa lishtenamit lak David Belén shkawa. Shbanaqash komoneb liralash kahol lak David. Resh ke parchitz ibak lishkawa rochben lishmari lirshaqil likwang sa yuam. Utakwangke barang kits aklok shkutankil nakta alang lishmaria. Ut kikwang lishben shkulaal tishbatsa tikr ut kishotop sa shkwalibaleb ketom. Shpanak maka na akher chokreb salikap. Salinakher ang kwangkep kakalner ketom. Yokep chijolek resh kakalinkil lish ketom kchirok oking. Utkhun lish angel likakwa kishkutrib chirueb. Ut lish nimakwash lokal likakwa kishotep sa lish sakeng. Kaho nakeshukwak. Abani angel kishtereb. Meshiwak. Shpanak tinjere hun chabil esilal. Uta hun shniman say cholek chokre chishkunin litenamit. Anakwan salishtenamit lak David shyola chokere hun kolonel andi Cristo lekakwa. Ay lire talil chokere tetaw hun kulal matbok sa ik utsotsok sa shkwale keton. Shaqami leb shkat li angel na baleb chik angel ikwankep sa chusha. Yokep shimankiru Dios chihokain. Nimlish lokali Dios taken utwan tuktukil usilal sa ruchichot rikineb liraro kesh bali kakwa. Ratin likakwa